talofatu ma tadi na mai oile wo pa anga masani o tatou polkalame i le so'oso'oga nei o tatou Lesona fa'amoemoe. Ia, o ia fu sina suina tatou polkalama ia ma le tulaga o le fa'asoaina pe ona outou mai tau mai. Ia, ua le o ia tatou whaingaluenga i le vai asofou ona toe fa'auau fo'i lea o le tautua ia lau whaingaluenga masani ia ua tatou fa'asoa fo'i lea o le panel discussion. E mo te minei, ia, o te whawhilo ia tu se tasi u whaatoa mai mo le taimi mua le nei tatou polkalama le Lesona o whaamoemoe. Tadia man whiwhia oi i le suafa man maro Iesu Keriso te whaapea tuai. Ia, tā lofa lawa matalia mai o tau uma. Ia, i le nei taimi ma le taimi ato whaino tatou polkalama. O le a whaasoa i le upo le atua. Le Lesona no na valu neu tatou au ia mai o le tusi o Efeso. O le au tatou talanoi nei fo'i ia se tasi o mata upu tāua. Ia i le tūlanga o le soifua whaakirisiano. E whapena o na whaatontun folau. E ala ia fionga le atua. E maise lawa le tusi ala apostolo Polo i le kalise i Efeso. O le au whai tatou te talo. Ia o na whaasoa lea o le tatou Lesona o le nei fo'i mai aso. O mātou te mā le langi whaafitai le avanoa. Le nei fo'i ua i toi o maia mātou te mafutai mau tangata. Tātou masani na mātou whaasoa. Mai moa whaafonga mai mo mai i dungo o nei polkalama. Ia ngata fo'i lea mo stasi ua whaatoa mai mo mai mo te mua. Ia whaafitai avanoa tā ua ue au maia. Mātou te whaalangulango atu i lango whio le ngata i le whaasoa. Ai whaapea fo'i le whaafonga mai mo mai. Ia o tangata ni lava i tūlao le talo lea. Ia atu ia Iesu. Amen. Leo o tātou o mai le Lesona lona valu. Lesona lona valu ne o tātou o mai ai. I le whaatalano ina o le tusi o Efeso bala au tū e pēno tū talano mai ai. O langa Fausia ia Keriso. Ngana Faaosofia e le nganga. Au tō mai tau mai. O leo o le tātou Lesona i le tūlanga o le afianga o le olanga ma le soifuanga o le tangata Ias Feiso. Te mai tau mai o le olanga o le upu olanga Fausia. Fausia ia Keriso. Ia ma le ngangana lea. E Faaosofia. E Faaosofia ia. Ia nganga. Nono winga. O vaenga ia o le soifuanga ma le olanga tangata Iasu Feiso. O lo langa i te soifu ai. Ai whapea fo'i i le tūlanga o le ngangana i te ngangana ai. Mai tau mai o ai lela si tempo po lava toi whaatepa tātou i Lesona o mawai. Ina ia ta oto ai ia le tūlanga tātou whaasoa. Tātou te loa ai. Po whea tonua o le tusi o Efeso. O whea le ta oto ai le whaatau tonga ma whaatulanga ina Paulo lan tusi i le kalese Efeso. Mai tau mai o le vanga mo tātou Lesona. Ai mese lawa le tusi o Efeso. Leo o montala noa le vanga mo tusi Efeso e lua no vanga patino. Le vanga Efeso fo ilea tasi o le tolu ia o le vanga mo le na o le tusi o Efeso. Le ala o mon tatu taloi na i sa fa mala mai nai i le tūlanga o le avea o tatou malau matangata o le malo o le atua ona o Keriso. So o le fa mala mai na le sa ia matanga len po mon tatu minu mala mai. Tusa o tātou leo le li o lea o le nuu fou leo le atua lea sa tātou whaasoaina i le i vai aso o mamai e whaingoina o le kale sia e Fausia e tangata Iutaia ia pe ona whaasoa mai Paulo ia whaatasi ma tangata o nuu esi so le kale sia la o le nuu fou lea na filifilia le atua. Aina mafua ona filifilia le atua le nuu lea. Ona o Keriso. So, tātou talano ai e pei ona i le whaasoa i le mtau mua, mtau purua, mtau petolu. O whaamanuianga malava e sau mai i le atua. E ala mai ai Iesu. Ai whapea fo i le kalesia i le anga i atu i le atua e ui amea mai ai Iesu pe ona fitalainga Iesu ona i le ala no moni male le ole le alo lava se tasi tama pe a le ui mai a ta son o le whaasoa mua la le apostolo Paulo e o ngā tonu lava i ai Iesu i mea malava ma le mafuanga wala ona vea oe
ma avea uma tangata o le kalesia le tua. Lea laua mai ale vanga mua le na o le Faasoa ale apostolo Paulo. A lea laua tala noa mai nei Paulo. Peona i tatu Faasoa le veaso le tese mai today. Awa leu tatu o mai nei le vaenga lona dua tusu Efeso. Efeso lea e fa se i oti lona vaenga muli. O le vaenga lona dua lea tusu Efeso. Lea lea tala noa ai i le tūlanga o lea mio. Pila ona yeile le olanga malangangana ya sfaiso lelo tatu o mai so o ila le ta o toi tatu ma le sona le o mai i le time le o le sai fuanga te tau no la tangata pe ona ile si o toi famna tia o le tatu maule mai le version se vai tu nei fa mai le vai mo la watu se Efeso ta pe fa mai o le nei o au o le u no tia ono le li o te ai o ia tu ia te o tou ia o tou sava vali ia tusa ma le vala au ua vala awina ai o tou. Da le vala au. Tanu ai ono leo vala awina o tou i te tonu le nuu fau leo le atua le nuu po le fao le tanga a le atua po le eka a le sia. Fai mero leo Paulo. Ia o tou sava vali. Tau te sava vali. Ia fia leo a mio. Ia o tou sava vali e tusa ma lo o tou vala awina. Ia, ele mawhai ona tau o es tangata wha mai o tangata Keriso. Ia ai lea tangia mai lo soifuanga le tu inga vainga le iaile le tūlanga tauna iaile ka le sia le atua. Mau ina tonu la leo le atatu anga iai. Lea lai wha mai tatu leo tua tatu le son. O langa Fausia ia Keriso, ngana Faaosofia elea, ele nganga pa ia o le atua. O le ale Faasoa le tātou mau o tū taimi nei. A leo la tātou Faasoa fo i lea i vaenga te itasi o waso te itasi. O na tātou o mai lori le vaenga e whātatau i le tātou mau o tū. A pi o whai upu whapitoa lava o la tātou tara noa ai e mai le whai upu e suma le fitu o atu whai upu e tōru suma le lua. O mau ia o le tā upu e wheso lea la tātou tara noa ai. Lea lau atoe a mai e le apostolo Paulo ia lau vainga i le tūlanga le wai le kalesia. Mai le vai aso le na si mawai atu nei, na tātou wawa ai i le lui e Paulo le kalesia le watu whatasi. E ta tau o na ngalu lue whatasi, i le loto e tasi, ma maua le whiala whaninga i tono le kalesia. Aisia, a wafo i o le vainga le na e loa ai o le e kalesia moni le alea, ale atua famtalanga Yesu eli e fio le langi tu so o Yohane lum ta pe sumleon fa mai Yesu ale mele lo ai o to le langi pe o to ya o to fer fan lo no winga ta u i le vainga mai elenga te le vainga mai fafu atu le kalesia ai fa pe fo i le sila fanga le tu i lana e kalesia le mele no nofo fatasio tangata man tu le to faia Paulo e Jerusalem ta upu e fatau Iuteia e o mai ele o ila to i na o mai ya fo i nei e elo na to manat fa pito le o la to lava e tairo me uma lava o ila to i sa filfilia le tua o le no Israel ia ona fa penale ona le tu sale la to vai tangata nu ese e mai fo i tangata nu ese e o mai fo i sisi fo la to ta ona yelo se vai inga le tono le kalesia le lan to fam ia fai Paulo i tatu ta upu o umat e fa manino mata upu na so o le aunga atoa o le vaenga na ina ia mafai ona iai se tasi i le kalesia ona le mafai ona ola matupu le kalesia e ta o le kalesia ale atua ai fe vai ai on tangata le la ua amata ona ili mai e Paulo ia le tūlanga e mafai on no fatas e le ngata leila o la amtanga Paulo tato Lesona ne i le mata upu le falo fo po suma le fitu o lo au mai e Paulo le ata le o le ali to inga va ai ia tangata ai e vem tangata e kalesia le lo faitau atua si faitau fatasima ulunga screen le lo faitau mai fo po suma le fitu fa o to fo po suma tonu fa mai faitau ina o le nei o te faiatu ia te utou ma tau tino atu le nei me lumo le ali. Aua tau te toe sava vali, fa apei o isi, no fa apau uma, o e sava vali i le valea o la tau loto. Ia,
vai o ia lo winga o le whamtalanga Paulo o tangata sa vali whaapau sa le i eise malama sa vali li whaavali valeo lea o le loto ia o le isi mene wha mai Paulo o loo whaapau liu whaipa suma le valu o loo whaapau liu li ngia o lātou mawhau o liu e seina i lātou i le ola o i le tua ona o le valea o ia i lātou ona o le maa o lātou loto ua lātou le langona se mea ua tuuina atu i lātou ia i lātou i le mataitu e whai mea leanga uma ma le tuuina nau i ai. Tau lolo whaipa e lua sifuru. A o tou ua lea o ina o tou whapena luna wingala. Lea ua mai e Paulo le whaatustusanga. O le tangata ia whapau sa i mua. E le i a o ina i lātou ina ia mawhau ma ia o ina i lātou e whataua mea whare atua. Pauale mea lai neu lātou mawhau. E sa o tangata ia te ia. Ma lisi nā mafuanga e leo na whapena ia le kalesia. Awa e o mai tangata i tono le kalesia. E o mai a mawhauwhaunga whapau pau. E te loas tangata le kalesia e sa oa e manatu a ia e sa oa ia me o. E te fiu ale me e fiu ia o ngā tuspa ia le mawhai o na whiliuli wa i le tō whama le whautautanga. Ma le mafuanga nā leina i whiita na inga, whaingo whiona o na ita, whaingo whie o na maua i amionga whapau umana na ena tau e Paulo i tātou Lesona le mwai atu ne. Ona e le i ave e sea ia vaenga na o le soifuanga whapau. Alela whamai po. Ai au tau, ele i whapena, whapena whapau lusfuru. A au tau ua lea o ina o tau whapena i le mata upu o Keriso. Ina ua o tau whaalongo i a te ia, ma ua o ina i lana mata upu, e tusa ma le upu moni o loo ia Iesu. Whawhango mai lau tau. E le i hei masa iso i tangata i tala no e Paulo na sau Iesu tala no ai. Oina o ina i lato. Na o ina i lato e Paulo ina watu Paulo mo whaatu le kale si Efes. Na o ina e Paulo, a leo whamai Paulo. Na o ina o tau e Iesu. No winga. O leta mo whai Paulo e te tai tangata nei. O uma na watu e ala atu i lau apostolo whape ma la apostolo Paulo. E le nia o ngā ala o apostolo. O ngā umai. A Iesu. Na o ha o ai lato i ai Iesu. O le mele tau whai Paulo e tau i tangata. E le o ia. E le o la o apostolo. E le o lato e ana a o onga. Mai a whai e ustai tangata le a onga. O le a o onga i Iesu. E le whawina la lau a mio ono le a mio Paulo sa whaati i tai ei oi. Ai whawina ono le a mio Iesu le sa wha malama atu e le a ele au apostolo. O le winga na whaatananga le apostolo Paulo e whamai i. Sau le whaipo e usuma le lua ina i au tautou ese le tangata tuai o loo ua leanga. O le ala le aunga o le mele. O le aunga a toa lava la o le ngā luenga le apostolo Paulo nā lai o nā o ao tangata. Ina ia tō ese le ofu leanga po le amio leanga. Se teimi o na tātou o tule le whaamarumaina le vaenga lea. Ai, mo le teimi nei le vaenga mua le tātou asoa. O loo tau mai e Paulo, mo meo o amionga fo ia, amionga le tatau, ma amionga whaapau. E iei ona mamanu whaapau ni o le pattern. A behavioral pattern e loa le tangata. Ele o se mea le amio se tangata e a fo ile nei e a mio mai amionga whaapau te tono o le kalesia po le amio le angasala. A whaafai fi. A o yeise angasala fo ile maasani ai oe. Ele mawhai oe o na tuuina. E so atu le si angasala na, so atu le si angasala mwhapena ana na whai oe le angasala e peia o se mea. Ua peia o se mea noa. Ua whaingo fia ia te oe na e whai le mea. Le mea se. Aisea. Anga fo ilaua e olai. Mai o le whaapetane ino le autu o le urua i aso. O le melo le whaia tātou le angasala. E le alua i lunga ai te arifia. E te ti whatō i lalo. O le winga na whaamtalanga Paulo. So, o le mawhau le tangata fo i le isuia lava i Keriso. E whape nao na winga. E sau le ka le sia e mana o e tūtasi. E sau le ka le sia e le isuia o na winga. E sau ai whaapau i manatu whaapau. Ma manatu e le whaakewisia noina. Mena na le no whainga tātātou e kare sia isti. Ona ele umwhai ona whewhuria i mawhitu nai
le tō whā nisi o tangata, e o mai lawe tonu le kalesia, ma winga e le ili ua, ia e whai ia i ngā roe ngā le tua, ai o le vaenga mo mole tātou le sona, ia e au ia i tātou, o na tu ese ia winga ia, whāpau pau ia tano me la apostolo Paulo. Ili le sona o le skufua lo o au mai ai ia le ngana whawhatusa le ta ua le maule sa o ta ua tu ai fa pu lua suma le lua ia ma lua suma to se fa ta tu le mau ma le wa ye fe furia inga le a por furia inga e Paulo le ngana le wa umon na ta mai ia le leanga mo le o langa fa pau pau ale la ua sui mai nei Paulo fa mai ina ia o toto ese le tangata tuai o lo o leanga e tusa ma le amionga fa ana mua e tusa matu ina nau e fa se ai ia fa balol fa pa lusu to ai ia to e fuatai ai ia to e fuata ina manao to loto ma ia o ofo to ile tangata fo ua faia e foninga ile tua ile amio tonu ma le amio lelei e fa maoni o le ngana le fa ngana le apostolo Paulo i le ngana e ma ia so ia wa so ia o le ofu lea po o le upule fa nga i le kamen o ofu i mo me o ofu taunga tai le so no ofu e se mea o le ofu e ta ua ia so ia wa o la e ufiu fieti no tangata mai le vevelo le la ia ma se fo o le pefu ma tulanga fa pena me nai i ofu tangata ia tunu ia ele pe o ofu tātou e tele na fa sau ma fa ali ali vai ngol tino a ofu o tangata e soifua ma ola i mele sa tu se Paulo i le vai ngalo tu spaia o mo me ofu fo ia te tele ai la a suila le ofu ele so ona suia se ofu se i vanga na o i se vai nga fa ptoa ole o se fa na tuino se mea ia po oni ni vaenga taua ia e fa pena ona fai ai ni events fa pitoa e sui ai off ai no foi ia ma fu Fausia pe fu la tato fai e sui lo off e ala na sui lo off ona wa o te tau na sui ia ai le ngata foi le pe fa pe sa fai sa nga ruenga pala ai off fa pele te sau te off le off fo e te le saua tui lolo o fau e saua te le saua malo tino sa e afu mai se ngā ruenga saua tui lolo o le ai e tonu vaenga i e le ai a mai i fa mai le apostolo Paulo e a fo ele nei e tauna iai i le process le vaenga mua ia le au te vavai atu tātou le sona ia e tonu vaenga fa mai ia tu ese o le upa peritania la iai o le put off i le fai upa e lua se furuma le lua tu ese e le ngata ilea a ia maua e oe ma ia e tofo i le meta o leo langa whaafawina leo langa whaafawina maua le whai upa e lua suma tonu ia ma le vaenga le maua le whai upa e lua sifun ma le wha o le tuu o le ofu loa i le ofu fau ia mai tau mai tu ese le ofu tuai whaafawina oe o na tuu leo le ofu fau e tonu vaenga ta ua ia i le soifuanga tangata. So se tasi lava, pero ta ua la matanga o tātou Lesona le nei. E leise se o tātou e oso mai sawa saulo i tono le kalesia le atua. Le ai, o lena wha vai mai e Paulo i la matanga le Lesona. Tātou malava, wala o nanga vaa tātou, ona o Yesu Keriso. Lona maliu, ma le wha o le tanga uma ato na whai Yesu Keriso. Pauana le awala, anga vaa i tātou. So ele ai la sa se o tato e sui lot of sauloa failon off le o le winga la fa talanga le Paulo le process le e fa ia si te le vanga e tu puai o le tu ese le off tu ai no winga tu ese le amio tu ai talu ai la ona le ua e nga i mai le kalesia le tu tono le li o le nu pa ia o le tu e ta tauna tu ese la ua lo a mi tuai ona fa fo wina no le oila ya Keriso ona tu no le ofu fo o le ofu fo la le e mana o mia e te taua ona e la la le ofu la fa tu so le ofu ya le o le fa tu so le ofu le la si o bena i mauia o le fa tu sa le mai la apostolo Paulo pe ona mo tu salamo no ta po fitu sumatolu a lona fai upa ono tu se saka wiram ta upa tolu fai upa tolu e o le fa
ia malamalaki lo mtau pe lua fo pe sumale ono o lo o whaatatau i le whaoletanga whaoletanga so ofu tuai e whaatau i le anga sala po le amio le na mafu na e maua ia le afo le tau yo le tau i langa sala o le oti ai o le whaatusa le ofu fo o le amio o le amio Keriso mena la le len whaautu tatu le sono le o le amio e Fausia ia Keriso o le amio ele o se amio e te no fa oi ma fa o le amio e afua mai ina ua whanau fo wina lo tangata ma ua fo me o me tonu ia te oi ona ofu ai leo oi le amio tonu ye se Keriso po le amio a Keriso le fa me katia duono fa upo se fulu ua fa sa toro ina fa tasi ma ua ma Keriso ua le to e ola au Keriso wa so i fua i to tonu ia jau no winga ele o se amio la o le amio o le amio Keriso le ai wa fua mai i to tonu o lo tangata o le winga le na a le upo o fa tusa ele o ye ni me ta o ni ofu bo a le ofu le tala no ye o le amio a Keriso o la ofsidi a te oi i vainga no tatu Lesona ua e ofu i le amio Keriso wa mai lu soifua ua Yeise swing ai lo langa talu na vea oi matangata le kalesia. Po lea ua a toa nei se furu o lo tangata tuai lava lea le fa awau mai. E ta tau ia i tato o na fa nau fo wina mai tato i tong. Ina i fa penao na tangia mai le amio Keriso. I lo so i fuanga i asfaiso. I le vaenga le tato le sona lo tato o mai o le so lua. Fa autuina fa pene i ngalu due fa tasi. Ia po le fa pertania la ia o le Unity Building po o le Fausia ele o le loto e tasi ma le ngalu due fatasi ma le ngangana e tumu le lofa ia fa Britania Gracefield speech o vaenga ia lea e fia ue polo no le o mantua le tala nota to i lalo o fa malu o amionga o amionga te tau tangata le ui te tonu le kalesia si o fai tau atua ia le maule nei le o tato o mai le feso e fafo i pe lua suma le lima faso solo atu le lua suma le iwa. O le nei, ia o tautu esele pipelo, ia tau tala fa maoni, ta itasi, ma lela te tua oi. Ia, tau fa mai na, tu esele pipelo, tau tala ma fa maoni. Fa mata le isi le vaenga, po le isi le mafuanga e laiona, ia ife vai inga i tutono le, o e kalesia. Le ala e lu e paulo le kalesi e feso fai mai tu esel pepelo o te le yu tatou Kerisiano se pe ua o se mea masani le meole o le pepelo pe o se mea fo le fatou va ai tatou le mole pepelo e mai se apa fai te no fo mo fatu se tala fatou isisia tangata fa longo ile o le tangata ya ita le alo tupu fai le misa to tono le kale si ele ngate le na ia a o le tato fa ole so fai mai polo tu ese le pepelo fai o fa fo mai a o te sifi pepelo ia wat tau ni na tu pepelo le anga fa o le sina ma fo anga le ona le mo le mele nga due fa tas mai le ngana fo il me tangata e pepelo ele o se ngana e tumuile ile lofa o le ngana tangata o la lava e fa pau le so i fuanga lai o lai fa belo le si vaenga mai ta ole ia tau tala fa maoni ta itasi ma le la te tua oi awa o i tu tino lava i tatou o le tasi i le tasi ele se fa inga ta o le meola o tau tala fa maoni ai e ala fa inga ta no fa maoni la o masani tatou le i le tau tala o le pepelo mena na le fa mai e pau i tatou le sono no umatu le aso le na umatu nei tu eselea tangata tu ai fa pelo tangata tu ai ala na sa masani o te tauna fa ofuina o tangata foino fa foina o ia Keriso lenga e le fa maoni lau tau tala i le tangata ia lo no winga na o e pepelo lava tangata so le fa pelo small fa mai
Dosi maleono a o towita ia leua lui mai leita mua pelo lua au leita o le kalesia tu titi tumu le kalesia tangata ita sta mai mea ita o le sifuna mafuanga leona ona le ai se ngā lulu e fa tas awa a ita le sito e ina o te nia talavou ita le talavou tu il polo pa misa lau talavou misa to e ina misa tangata le kalesia ole mai ita famela apostolo Paulo taluai no leo tu leo fofou aua le angsala pe ita ele ngata ida aua ne ingoto le la o ita pe auto ta ua te le vaenga le tato o fafofo aua ne ingoto le la o ita pe o le tala no mai la apostolo Paulo ile tulanga fo ile to telo le kalesia ole mele le tu ole mea o levo na te o tauna ita te ita fa moi no val tangata te lo ele I de taimene nei o lo yesu so engala o tama mai ile mele le ita fa moi ile se tasio vaenga sa utusia se article fa tona mene e a fia ile langona e a fia o langona le ngata ele ngata o afio ele mo leita o afia to mo lo so ifu malo ina melo leita fa moi a ita la a fa pe ua lua tau sanga tolu tau sanga o lai te fa moi lo ita tangata te le fi se mena fa tangata ia te oi e le oi o lo a afia lo so ifu malo lo ina o afia lo no mafo psychologically emotionally o langona ai fa pe fo I physically I tu lango le tino tangata ona e ia vaenga o lo tino po mo fluids I te tono lo mafo fau e a fia pe hao ni na eita mai tu sit fio to mafo anga na lefa mai au ni ngoto le lao ya tu ia la tu langa na I le tino o le soi fua fa lenga o te sila fia ele ma fai ona e watu e avele tu langa tala la Perfecta Isaia ele ma faiona e la tu ave lo tolanga a la te ite ia la te ite le stangata ele ma fai pa mai tala tu so Isaia alu mo fa le malo uso ai te ia lo ave lo tolanga no winga ele se me e fe ngai e tal fe ngai ma so fonga fa Keriso ona ele fina ngalo ele tua no so ma fitu fa mai aua fo inde tu inatu e o to se me mautu ai le ti apolo vai la oye ono winga ia faalia faapea winga ia le mafua I tasi a faapea o lai to tono tatou ia winga nei o le pepeno o le tautala le faamaoni o le ita e avea mea na ma mea nofo ai le ti apolo I to tono lo o lo loto ua e faia se fale mautu o le ti apolo I to tono lo o lo loto ma le mafuanga lana e fiwale kalesia e fia ngalu due faatasi a olai nofo ti apolo I lo loto tau fai atua le mea ele ele kalesia o so mai fafo I ele vaenga na lai te ita fa moi ai tau fai atua le mea fia fa le mea le kalesia e te sau mautala le fa wa e so tai uma ia pe o nei tatu le son mo e fe so tai mo winga ia sau le ita sau le pepelo sau mautala le fa maoni dali si mea ya o mea e mautu te apo nusu mavatu o le ngaoi aua ne toi ngaoi ai le lei ina faamalosi o ia I ngā luenga a ona lima I mea o ngā ia maua e ia se mea e avatu I le o mativa o mea o mai le afi e tangata tātou tonu le kalesia e tangata e le o ala toe e le o e whai ngā luenga e so e mea o ngā so e mea o ngā te ia le ua watu ama watu le mea le tangata fa bai fa talanga la apostolo Paulo au le toe ngoi ma nei tele ele fai mai ia la apostolo Paulo o ele to yeso fa moi le ai fa pe o lai te fai la vale winga la vale tas e pe foi o isi winga au le toe fai au le toe ngoi fa mai o le ale fo ngoi ale ngalue malos e ngalue malos ona telele me yodima e tele to tango vale pe ngoi ai e tele me yolima e te fisoa swani atua isia
isi tangata e mana o mia le fesoasoani. Ona saulolai o le whaiupu e lua sumareiva. Aua ne ia luatu se upuleanga ai o to ngutu na o upule lei e atia e ai I mea e ao ngā e tupu wai lelelei I e whaalongo longo iai. Amen? Aua ne ia luatu lo ngutu o se upu lelelei. O te silfia o taule e au keresiano. O le isi le nei mea e le mafu ai le vevesi tonu e kalesia. O tātou e na taua keresiano. Ai alu nei lunga o Facebook. Ai alu nei lunga o social media. E te tonu sa mo uma keresiano. Ai toi titi sa mo uma e famous lunga I mea valea. Se turoa. E tau tala I upu whasau sili. E tau te tala I upu masoa. E tau te tala I upu ea. I upu e le tala whia ngai mo tangata keresiano. Si le fiauto. A ele ai se mea le le sau mai lau tau tala. Awelea. Awale mai maua. Awa o lau tau tala I mea leftau. E maafu ai ona le ngā lue whaatasi tangata keresiano. Tā ua tele. Aua ne ia luatu se upu leanga ai o ngutu. Na ole upu e le lei e atia e ai. Ma naia tele na. Upu apo ai. Upu e atia e ai. Upu e wha mawhana ai. Upu e wha ori ai. Ma watu ai le fia I se tangata. Aua ne ia veo e maseisi e whaati ngā I tangata. E le lelo whaati ngā pēr whape te tau le hami o tonu. Ai le leanga lo whaati ngā. Ona o lau mi o le whaati. O le whaati ngā. O lo wha palo. O lo fia sidi. O lo wha sau sidi. E isi tangata. O a mionga umana. E tu saima la apostolo Paulo. E le onia. E le onia mionga a se tangata ua valawina. Na tua. Ia e a mio e tu sa moro valawina. Sa vali e tu sa moro valawina. Ai le o le sa vali e tu sa male lalolangi. Lea ua o mai tato whaitau ai le whai upa tōris fulu. Ai mana tu autou, a whaitau le whai upa tōris fulu. E le tuto tasi tu whai upa tōris fulu. O le taunu unga lea o whai upu ia sa tato ba I le ilia maia. I le tato Lesona nei. Le na amata mai lawa le whai upa fitu. O le taunu unga whai mai whaitau ina whai upa tōris fulu whapea. Aua foi tau te whaati ngai le nganga pa ia o le atua. Ua wha mau wha ilonga ina ai o tō ia te ia se ia o I le aso e whaola ina ai. O le upata uale I au le whaati ngā I le nganga pa ia. E sai mea lina whaati ngā? Well, o sisi o manga lina tatalo noa iai. E ala na whaati ngā I le nganga pa ia. O le manatua mai o tō, o mele talo noa I paulo o le wha amano I, o roi lalo umo le melo o le upu whaperitania leo lea. O le unity ia po o le kale sia ia. Ia tasi le kale. Ia tasi le kale sia. Tasi le kale sia. Olo tala noa I le si tangata lea I. Le si tangata lea I. Le si tangata lea I. E te tauna. E te tauna tas. Ai se alme le na le tasi le kale sia. O mela ia na tatu tō laulawina mai. Pela o le o matun tatu tala noa e whaatau I le ia mio whaapau. 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 No mingo a mio pa aien tatu tala noa. Iai, o isi men tatu tala noa. Nea to ia, e peo lea. O le meo le pepelo. Pepelo. Le whaamaoni. Ia, o le ngaoi. Ai si men tatu tala noa. Ole lenta sa mania tuan fai upu lu semana iba awane ia watu se upu leanga o meia e mafu ai ona malepele kale sia ona le ai se me tau se unity po se tas le ala fai mai paulo o le anga sala I le va o rista ngata lea malista ngata lea e pepe te a foi nei te a mio fa pau le istangata lea fa pe te pepelo le istangata lea le fa maoni pe tanga oia me le istangata lea ala me tu lai mai e tu lai mai le fe ese a inga ai le ngata lea
a fa no hai ia le nga pa ia wa winga na fa talanga nei fa bai au ne ia a au ne tu fa ti nga le nga pa ia no winga ele mai le nga pa ia le nga sala fa ia le si tangata le ile si tangata le ile si tangata le ile si tangata le ele mai le nga pa ia no winga o te mi uma te fa ia tala o lo uso le po ai lava o to pe to tolu pe to fa pe to lima pe to sfu to te faia tala o fai au pe to te faia tala to ina pe to te faia tala o lesfu fi ele fia le nga pa ia ele fia le nga pa ia e fati ngai le nga pa ia o to fa manatu ya to fai o tangata fai mai o tangata Keriso ai tu poi meia ile va auto le fai mai apostolo Paulo awole fati ngai le nga pa ia so o se lapata inga lea mo tato uma ai ele nga pa ia so ifo tangata e te le ale swing o so ifo tangata atu si de fioto fai so mana tu fa mai yesu to tanga sala ya tu tanga sala te ma fa mangaroino ai anga sala i le alo fa mangaroino ai anga sala lai le nga pa ia fati nga i luso pete anga sala le va oi ma le so tangata ai fati nga oi le nga pa ia e tau oi la ina e o atu ele sa o le fa mangaroino sala o atu sit fia e fai o lo fa ile tu o lo fa ile si uso tangata mena tau mai Paulo i tatu Lesona i mo matu o te tonu le kalesia e lua ia vai o lo fa ile tu vertical ma lo fa ile uso tangata me umala ia le tau fa ya Paulo le fa lau tele me Paulo ni tau pu le fa au ili me foi Paulo ma mionga tau sa o me mionga ai vai le ia e wale va na talo Paulo ya Efeso o le nei ya tupu le kalesia te mi nei ai sia e ma fo mai ele Fausia ti Apollo le te mi nei nei o ti Apollo al te mi Efeso ti Apollo na le te mi nei o amionga foi al te mi na o amionga na te mi nei Efeso su ya tu langa o soi fuanga wa yai ma me o vai nga ia tasi tu maua ele evolved ato e pe oni ni tangata ese mai tangata sai te mo Efeso le o tangata te mo Efeso e ma la to vai nga me umana e fa pena foi tato mai le ese sen o lo tana no mai foi la Paulo ia te oile na Keriso o le nei Keriso te mi nei e au no tato sava vale tu sa male vala wino le tato le tu ai sili le ia usi sta tato le nga ruenga ma te inga le nga pa ia o teimi umata tu te whai inga ruenga ia le tau pulea ia le te tau e tātou te whapenau na whati ngai le ngā pai le o mai tātou whasoe le vangu mule Lesona la tātou bava ai e whai upu muli la o le e whesolon tau pai wha i tong whai lava lea ina ia tu whatasia le kalesia mai ngā lurue whatasi tangata umai te tonu o le tino leo Keriso po le nuu fau leo ta o le nuu o le atua o le kalesia pa ia le atua o upu ia whataua o le tatu Lesona i le aso le pa le stofi o le alofa ai le o le lototi le o le loti ngā le lau whaitau atua pa mai e whaitau ina au a foi to te whati ngai le ngā pa ia o le atua ua wha mau whailonga ina ai o tau ia te ia se ia o le aso e wha o le ngai ia tea whai patotu sumatasi, ia tea o tau, ia tea ma o tau upu wha fiu malawa, ma le lotoa, ma le ita, ma le leo tele, ma le upu leanga, a toa, ma le loto leanga o malawa. Ia si tato wa vai i vaenga ia. A me i wha meila apostolo Paulo e tea e sei tato. Ia le lau tango e tusia tulunga i, onai o te masalo. O lai e strako e to telo tātou. O mea ia tau no ese m tātou. Vai mo mua wha mai ia te ai tātou ma le upu wha fiu. Upu wha fiu.
Ya, lale si upu le sawi. E le ngata le upa fiu. Ale mena ta o lotoa. Ya, si uma tatou toe anga ia tu yai. Si disi me tatou upu. O le ita. So. Ya, lale si mea. E le ngata le ita. Ai whapea foi ma le mena leo tele. Isol. No winga e o tangata e leo tele tonu le kare sia e le fia e le tua. Ia toa ma le loto le anga o malava. Ia sawa i lo matama lea. O le loto leanga. Wai vai mai o tau lau whaafonga mai mua mai. O mea ia whai mai la apostolo polo. Ia tea e sei tātou. O Sean Pon. E le mawhai ona tea e sei telo tātou. Pe a whaapea. E le i o ofu tātou i ofu fau o la mi o tono Keriso. Mana tua o le ofu fau o le a mio o le a mio Keriso. O le ofu tuai. O le angasalan na. Le angasalan na sa e iai. Lono winga. E le mawhai ona e ola ne ulanga le. Pea whaapea o e lea. Lea lava e te iai i le olanga o leanga. Angasala. E te le i sopo ia mai ia Keriso. E te anga ia tuai ma ia avea oe ma tangata fau. E iai lea mioa a Keriso. A mio Keriso. Mai tau te sila fia o tau. O le aim lea po le goal lea a social security yano ia so malava. Ai ala mai le tai au. E tataua o na oti lau tangata. E te taua na oti. Ina ia mawhai o na e sopo i atu. Ina ia avea o e matangata fau ia Keriso ia so malava. Awa le mea tupu ia to o e pea e te le sopo ia o e ala ia Yesu. E ala i sa tauru. Te le maliu tasi te le oti ia Yesu. E te nofo ia ilanga sala. O mea maia. Lai tupu ia oi. Mai au te tei pea o la lava e mau ia oilea. Le me mor whawhiwhiu. Aua foi ni e tei pea o oe leis tangata lotoa. Tangata ia. Tangata whina vale tonu le kalesia o ne loto. Fia toa. Fia malos. Le ngata i lea. O oe tangata hita. Stamai mea hita. Stamai upu ai lafu atu e whaifi au e hita. Stamai upu ai lafu atu e tangata ia teo e hita. Ai sea. Le ango le te i lava e te le i. I o. Mena le whewela la apostolo Paulo. O mea ia te a ese. Awa e ola oi i le levo le la. Kusa ke o mai lo i. O i ko ulu e se mai mea nga. Nanga ele mawhai unga sopo atu se mei o male sa tauro Yesu. O mea umanga nga lenga maliu Yesu. Whakasi mo oi. E ta tawana e oti i. Ai tangata fau oi ia Keriso. Mai le mawhai ona. Ave ese mei. O te whiua, e whiu tātou e au i ili le winga upu i. Tau te ilo uma. Wa tātou ilo uma ni mea uma. Tātou na whanau mai langa sala. Tātou te loto leanga. Tātou te loto te tele. Leo te tele. Te fia leo tele. Ti ngana leise mea tauna e sau noa i se fontanga. Ai te fia tal noa e le fono. Ma e fia leo tele fono. Ina ia langona no leo. Ape na fo i leita. Ape na fo i lotoa. Whapena i le upu whawhiwhiu. O upu ia le tau whaiui iai le tātou Lesona nei. Ona o winga umaia. Whatasi manisi o winga whailoa le apostolo Paulo. Le mafu ai ona ma lepe lea. Le e kale. Le kale sia. O le theme po le autu lea e tau mwhai a Paulo e momoli mai. O le loto ngata stasio le kale sia. Ai le te tein tupu loto ngā stasi le kāresia. Pe ale o tātou i. Le mafuanga na e tupu a mea i e tonu o le kāresia. Whai ula ia, whai mai whai upo e tolu sumare lua. A ia o tou fe anga lele iai. Ia, mana ia. Ia o tou fe anga lele iai. O ala, le whawhia ngai o mene. Ia le ala tu atu i laro i. O le
Feanga lele yai. Lele. Lá nesse mesmo. Ia fe muti vale ai. Fe muti vale ai. Lá nesse. Ia fe fa manga lo. Fa peo na fa manga rino o tau ele tua ya Keriso. A e oi. Mena tupu ya oi. O le mea atoa la le fa vai bolo fa ko lo suma lua. O lo suma to. Ile fe so le tatu tala no, ile fe so fa. O i tu esele ofu tu ai po le sala. A ia to le ofu. O le ofu fo le a mio ai. A Keriso. E a fia me se ia tatou au whaafonfonga mai mō mai. O le lui lava leo le kalesia o ia te minei mai mawhaanga le leina whaawhinga tāu tatou i kalesia. Tatou tanua fo isi mau mea, but it really boils down to this. O le I o lea mane a leo le mawhaanga mea umalava. O lo no nofo lava tatou I le olanga soifuanga tuai. Mai le o mea ia, e le mawhaio na se tu loa, ele mawhai ona fua mai ai ato oe ia. Ele mwhai. You cannot produce this by yourself. Se I vanga nā ua e o mai I le la sanga lea. So e toi mo mōli ata tau o le sātou. Wha sātou ro whaatasi tātou mo Keriso. Ina I mawhai ona wha ofu ina tātou I le a mio Keriso. E ata ngia mai elea. Le whianga li le iai. Fe muti vale ai. Fe wha manga lo ai. Tais, wha no lava wa I tunu wa tātou I kalesia. E pio I au mai e le fia lotoa o le istangata. Ai. Le ai. E se sele no fuanga nei te sau e mai e lo fia lotoa. E te o mai no le kalesia. Wa le toi ola oi. O Keriso. O Keriso. E te le toi tau tala wha sausili, e te le toi tau tala wha maulunga, e te le tau wha fiu I tangata o le lotu. I tangata I tono I kalesi, o la tau wale a mi o wha fiu. Se I tau atua I tangata o aue. O aue, kamai, yo, kamai whesi maros, a leo wha pe atu. O le ai te ola I ima e soifua I. Ai te soifua I lang sala oi. Lo uso, to fine. E fia mawalo, ia oi mena, fia leo tele tono le kalesia, o ne nā lava I teili soifua leo langa sala. Ia male mena leo loto lea. Leo loto lea. Oi, e le mawhaiona e sui. Mai mawhaiona uwha pe atu, le kalesia le mawhaiona au sia I tātou I le sini. Le manu lau tina lai no wha atu e le atuana na kalesia I whonga ele elelele. Pe a whapea ele whanau fo wina I tātou. I le mawea I tātou ma soifua I le amio Keriso. A ise mana onga o le atua I le kalesia le temine. Ma on tangata. O le soifua o tangata uma e ata ngia mai le amio Keriso. Ele o fivaava ai mai tele ma sila mai le atua I le tele o rau taulanga ma lau surua. A whai o le wha manuia mai oi. Taun tele lau taulanga ma lau surua. Ai le ofia vai me foi le tua tele ni o me fai lotu. Ya. O lo ofia sila mai le tua pe le a mio Keriso. Le tangia me atoi. O am fauna e sau e fai met tele tono lotu. Ola wa mio. Vai a sio loto, vai a sio wita. Vai a sio fa fiu. Vai a sio fa sosili. Ai a mio le tangata ya Keriso. Oka. Se kalesia I nā mātango fia le kalesia le atua. Se kalesia I nā whealofani le kalesia le atua. Se kalesia e whealofani tangata Awa watutusa mio tangata. O le a mio Keriso. A manuia mai le atua I lau whaafonga mai mo mai. Mai te talo I fulava oe I ate oe. A whai o oe tangata o loo whaafiu I nei mea o loo talo atua. Le fionga le atua le apostolo po. Wa taune ona whaise suinga.
whanau fo wina tātou ia Keriso. Mātangia mailo na soifua i lawa mio i le aso mai aso. Whamanuia le atua ese fasili, o na parao maile le ono i vaiwa whātou tolu vanu. Ia, whaifu ese me te fia sao noa whaopopo. Ia, o tātou numero lava le nā pe te comment mai lalo i le tātou YouTube channel. Ia whapea fo i ma le Facebook a le ASAM. Ai mole teimi nei, whamanuia tele lava le atua tātou toi whelua i fo i teimi i lunga. I le anga le lei male lofo le atua la whai te talo. Whamanuia le atua i lau upu. O te tonu le pa ufua la upu. Whai i eisi tasi. Filifili a te oe nei teimi. Te ria oe ma i asuia le soifua. E atangia i Keriso pe ona lui e mātou ni le Lesona. Whamanu mori a pai atu ailu nganga i sa wala whaapitoa. Ma li ua le atua. Ia loto, finangalo, o i lato umala. Wa filifili mo oe le nei tula. Ia tele e sovi inga. Ai aua lava nei i mātou. O mātou wala aua tuai le suafa manu mara o Iesu Keriso. Amen.